Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho aka kanya kuri Noran TV. Reka mbabwire ko uwitwa General Frank Rusagara yafunganywe na Colonel Tom Byabagamba yaje kwitaba Imana muri uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa gatatu. Akaba rero ari imwe mu nkuru zagarutsweho cyane ibitangazamakuru bitandukanye. Ikinyamakuru BBC gahuza miryango cyandikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko gifite amashami hirya no hino ku isi, banditse inkuru bayiha umutwe ugira uti urupfu rwa General Frank Rusagara ni iki yarazweho kandi azibukirwaho. Ati yakundaga guseka no gusetsa, ati yashoboraga kandi no gusetsa inteko y'abacamanza barimo kumuburanisha. Ayo ni amagambo y'umwe mu banyamakuru bakurikiranye urubanza rwa Frank Rusagara kuva yatabwa muri yombi 2014, umwaka umwe nyuma y'uko asezerewe mu ngabo akajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkuru y'urupfu rwe yatangiye kuvugwa ku wa gatatu nijoro, ariko umwe mu bo mu muryango we yabwiye BBC ko Frank Rusagara apfiriye muri gereza ku wa mbere nijoro, umuryango we ukabimenyeshwa ku wa kabiri. Bwana Frank Rusagara wasezera mu gisirikare muri 2013 afite ipeti rya Brigadier General, ubu yari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko. Impamvu y'urupfu rwe ivugwa n'ibinyamakuru mu Rwanda ni uburwayi. Ari aheza, yarababaye hano ku isi. Ibyo ntibyatangajwe na Winnie Byanyima ukuriye UNAIDS cyangwa se ONUSIDA mu butumwa bwihanganisha umuryango wa General Frank Rusagara, avuga ko ari muramu wacu. Uyu musirikare ku rwego rwo hejuru warwanye intambara yahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi ikageza na FPR Inkotanyi ku butegetsi mu Rwanda, niki yarazwiho kandi azibukirwaho. Umugabo usetsa akanaseka no mu gihe ababaye. BBC yakurikiranye urubanza rwe rwamaze imyaka igera kuri 5 rukarangira muri 2019 ubwo urukiko rw'ubujurire rwamukatiraga igifungo cy'imyaka 15. Bwa mbere agezwa imbere y'urukiko i Kigali muri Kanama no kuva mu kwezi kwa 8 2014, hari yashize hafi icyumweru afunze. General Frank Rusagara wari wambaye imyenda y'icyatsi kibisi iranga imfunga za gisirikare yinjiye mu rukiko aseka, ndetse aseka kurushaho ubwo yaramutsaga abo mu muryango we bari baje kumureba, bo wabonaga ko bafite igishyika n'umubaro ku maso. Bitandukanye na muramu we Colonel Tom Byabagamba batawe muri yombi bakurikiranye bakanabazana mu rukiko icyarimwe, ariko we mu mwambaro wa gisirikare n'amapeti ye yinjiye mu rukiko ubona ko afite ikimeze nk'umubabaro cyangwa se umujinya mu maso. Yari intangiriro ya zimwe mu manza zikomeye cyane zabayeho mu gisirikare cy'u Rwanda, kuko abaza abasirikare nk'abandi bose. Colonel Tom Byabagamba yahoza kuri itsinda rishinzwe umutekano bwite wa Perezida Paul Kagame, yabaye iruhande rwe imyaka myinshi. Rusagara yari mu basirikare bakuru bubashywe kandi yakoze imirimo yo ku rwego rwo hejuru. Kuri uwo munsi wa mbere bagezwe imbere y'urukiko, bombi bahise batangaza ko biteguye kuburana. Mwaramutse basha, uyu munsi noneho muravuga ko iki ko mbona tutari buburane? Niko atebya kandi aseka cyane. Yashoboraga kubwira itsinda ry'abanyamakuru asanze ku rukiko babyiganira kumufotora mbere yo guhagarara akaganira n'umwe cyangwa se babiri muri bo mu buryo bwuzuye mo gutebya. Frank Rusagara ni umuntu ki? Mbere yabaye attaché militaire mu Rwanda muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Kinama, yabaye kandi umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare. 2014 yatawe muri yombi. Yarezwe ibyaha birimo kwangisha rubanda ubutegetsi. Bamwe babonaga ibyo aregwa nk'ibibazo bwite na Perezida Paul Kagame. Muri 2016 yahamijwe ibyaha akatirwa gufunga imyaka igera kuri 20. Mu bujurire 2019 akatiwe gufunga imyaka igera kuri 15. Ibyo ntibyagarukiraga hanze y'icyumba cy'urukiko, kuko imbere mu rukiko naho yacishagamo akabaza abacamanza ibibazo cyangwa se agatera urwenya, yaba inteko y'abacamanza n'icyumba cy'urukiko. Abari hafi ya bose bagaseka. General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba baregwaga kandi baje guhamwa n'ibyaha birimo gukwiza ibihuha, kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, gusebya leta ari abayobozi, ndetse no kuri Rusagara by'umwihariko icyaha cyo gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. General Frank Rusagara yarezwe ko bimwe muri ibi byaha yabikoreye mu magambo yavugiye mu tubari, harimo akabari gakomeye cyane kazwi nka Nyarutarama Tennis Club. Mu guhakana ibyo yaregwa ntiyaburaga no kubiteramo urwenya mu rukiko, agaragaza ko ari ibirego bidafite ishingiro. Mu iburanisha hari ubwo yashakaga kuvuga birambuye ngo yerekane ko ibirego aregwa bishingiye ku bibazo gusa
naho ari bwite hagati y'imiryango ye na Colonel Tom Byabagamba ndetse n'umuryango wa Perezida Paul Kagame, ariko abacamanza bakamubwira ko ibyo nta bihuriye n'ibyo aregwa, akabuzwa kurenga uwo murongo. Ni General Frank Rusagara. Nubwo Rusagara kenshi yabonetse nk'umugabo usetsa cyane kandi nawe ukunda guseka, hari ubwo akababaro kamurushije imbaraga. Mu kwezi kwa kabiri barimo kuburana ubwo muramu we Colonel Tom Byabagamba yavugaga uko yabanye na Perezida Paul Kagame mu buzima bubi n'ubuzima mu myaka 20 yari ishize, asobanura ko atigeze yanga uyu yari ashinzwe kurinda. Rusagara yateze amatwi ageraho kwihangana biramunanira, araturika ararira. Muri uwo mwanya mu rukiko habaye agacerere ndetse no guceceka kudasanzwe. Amarangamutima yabonetse ku maso ya benshi bari mu rukiko, barimo na bamwe mu basirikare bari bagize inteko yarimo iburanisha. Frank Rusagara azibukirwa kuki? Mu Rwanda abasirikare bo ku rwego rwe iyo bapfuye bahabwa icyubahiro gikomeye cyane, hakavugwa amagambo ashima uruhare rwabo mu ntambara leta yise iyo kwibohora, kandi koko nayo ntambara yanahagaritse jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi ibohora n'igihugu cy'u Rwanda. Bishobora kutagenda gutya kuri Frank Rusagara wari usigaje imyaka igera kuri 4 ngo arangize igifungo yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire muri 2019 nk'uko ikinyamakuru BBC cyabivugaga. BBC yaho amakuru ko ab'umuryango we babwiye ko aribo bagombaga kumushyingura, bivuze ko ashobora kudashyingurwa mu cyubahiro cya gisirikare gihabwa abandi nka we iyo bapfuye barasezera mu gisirikare. Ati nk'umugabo usize abana 5, General Frank Rusagara azakomeza kwibuka kandi kuba kababaro ashobora kuba yaratewe no kumenyeshwa urupfu rw'umugore we Christine Rusagara wapfuye muri 2016 azize uburwayi, agashyingurwa we ari muri gereza ya gisirikare. Gusa ariko kandi ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bamuzi nabo hafi ye bagaragaje ko bazakomeza kumwibuka nk'umugabo wakundaga umuryango we, witangiye igihugu cye n'igisirikare cy'u Rwanda. Muri 2019 Rusagara yasohoye igitabo yise Resilience of a Nation, a History of the Military in Rwanda, kivuga amateka n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu kubaho kw'iki gihugu kuva ku mwami Gihanga kugeza icyo gihe. Abitabiriye urubanza rwe inshuro zitandukanye cyane cyane abanyamakuru bazagumana ishusho y'umugabo ukunda guseka ndetse no gusetsa n'igihe ababaye, ariko unashegeshwa n'akabaro nk'uko byabonetse ubwo mugenzi we Colonel Tom Byabagamba agifunze yavugaga ibyo yabanyemo na Perezida Paul Kagame. Ibyo rero ibyo umuntu yavuga kuri General Frank Rusagara, uyu nguyu akaba yaritabye Imana aguye muri gereza, akaba rero yarafunganywe na muramu we Colonel Tom Byabagamba, ubwo rero bari bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye bakoze ubwo bari bakiri mu nshingano nk'abasirikare. Rero bakunze kuvuga ko ibibazo bafite cyangwa se izo manza zabo zifitanye isano n'imibanire yabo iri hagati yabo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ariko inkiko za gisirikare zakoze akazi kazo, baraburanishwa baranakatirwa. Bakatiwe imyaka igera kuri 15 kuva muri 2015. Urumva ko babura imyaka igera nko kuri 5, ariko General Frank Rusagara nyine yaje kwitaba Imana. Colonel Tom Byabagamba rero niwe ukomeje gufungwa muri gereza ya gisirikare, nabo akabategije ko nyine imyaka irangira. Gusa nakwibutsa ko we hiyongereho undi mwaka umwe aho yashingwaga icyaha cy'ubujura bwa telefone ndetse n'indahuzo yayo, no kuvuga na chargeur yayo mu rukiko.